Ngoba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba tesiswati la ku SABC. Ngitethula ngise Auckland Park eJose etindlini tekusakata lishonile. Sibongeke mbukeli ukuthi ukhethe thine kanti lihamba embili lomuhla. Well, we're always ready. We are hoping to have really good discussions with President Trump. The ground, you understand the lay of the land here in Washington, D.C. and Ronald Lamola. Mengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ahlangane nemlingani wakhe waseMelika Donald Trump kusasa. The government only has three options. It can try to raise taxes from other sources, either through indirect taxes, company tax. Indvuna yetemafa inogodongwana ibukene nemcansa kusasa ukuthi ikhone kuhlelembisa ngekwetilinganiso timvo kanye nekusetshenziswa kwemali lokutawemukelwa tinhlangano letingaphansi kwahulumende welubumbano wavelonke. This is an amazing gift for me, this is the first of many, but I'm really grateful for this opportunity. Lemukelwe njengemaqhawe licembu lesive lema under 20 amajitha lomuhla njengobe liphumelele iAfrica Cup of Nations kwekuqala ngqa. Indvuna yetemcebo waphansi kweve Mantashe ithi ayiboni mengameli ahlikihla sivumelwano lesiphathelene netemcebo waphansi eMelika njengobe atawuba nemhlangano namengameli Donald Trump kusasa. Mantashe uthi tivumelwano letfute leti tithathwa ngembi kwemhlangano lotsinza tindvuna nalo lonke lohhovisi lakhe. The president in the US, will we sign a deal? I would doubt that. But I would imagine that having watched the relations between US and Ukraine, I would imagine that US will try to put the issue of minerals on the table. But I doubt if South African delegation can commit South Africa on its minerals on their hosts. It can't work that way. They may have issues, but that will have to come back for a discussion in the country. Mengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuthi ahlangane nemlingani wakhe waseMelika Donald Trump kusasa kanzi mengameli uthi ukulungele kuhlangana nalomlingani wakhe. Mengameli uthi ulungele nobe ngabe yini lengahle bayikhulume nemlingani wakhe. Ramaphosa uthi bayodzingidza lokunyenti lokufaka ekhathi naleti letsinzana lamanye emave. Mengameli Ramaphosa uthelekile etindlini telincusa takuleli kanekise eMelika. Mengameli lungisela kuhlangana nemlingani wakhe Donald Trump kusasa. Ubutiwe ke mengameli ukuthi yini la elinzele. Is ready. We are hoping to have really good discussions with President Trump and his fellow government colleagues. I'm looking forward to a really good and positive meeting, and we're looking forward to a very good outcome for our country, for our people, for the jobs in our country. Eludzabeni lwetekutsengiselana kwalamavele amabili Ramaphosa uthi kubalulekile ukuthi lamave adzingidze lokho njengobe kumele babuye nalokuphathekako nelithimba lakhe. Trade relations are the most important. That's what has brought us here. We want to come out of the United States with a really good trade deal, investment promotion. We invest in the United States and they invest in us, and we want to strengthen those relations, and we want to consolidate good relations between our two countries. Politiki letsinza temhlaba ikakhulukati Israel neGaza. Ramaphosa uthi batawukhuluma ngato tonke temhlaba letifaka nayo iRussia neUkraine. We are going to have an opportunity to discuss geopolitical issues, not only Israel, but also Ukraine. And so all these matters will be on the table for proper discussion. And we are very rational when it comes to discussing global and geopolitical matters. And we will put South Africa's interest first, and our own foreign policy positions will be well clarified.
kuleli kanye netitsinza temave emhlaba akusiyo lehambisana boholi ba Trump kanzi wonke umuntu ulindzele ngemehlo labovu lo mhlangano. Sikubutile mbukeli ukuthi busengalukiseka yini budlelwane belemelika neleningizimu Afrika njengoba mengameli Cyril Ramaphosa avakashele lemelika. Umbono wakho uyalandzela. Mina ngokubona kwami seka ngobe kuvakasha kwakhe kulelive lasemelika kusho kona ukuthi kukhona lapha yokukhuluma. Njengoba lapha nje bobonisana zonke izinkulumo izoma kahle kakhulu. Siphinde futhi sibe nobudlelwane nezwe lase-America. Hayi msasazi xa sibeke uThixo phambili izawulunga le ndaba yase-South Africa nase-America. uThixo ekhona uzawungena kuTata uTrump zilunge izinto kuphinde kube kuhle nje. Umsakathi itafula umanqoba kuyohlala phansi bona bobo babili bayikhulume le ndaba konke nje kuyohamba kahle kuyobuyela nje esimeni ngalendlela kungakhona nje. Dinalo ithemba lokuba ubudlelwane beSouth Africa neMelika buzaphinde bulungiseke nanjengokuba umongameli ethe wavakatshela uTrump awuzama ukulungisa izinto ebebengaboni ngasonye kuzo. Lona umbono wembukeli iSABC ete yetfest pakutiphendvulela ngawo. Emva kweminyaka lengemashumi lamathathu solo lelive labuswa ngentsandvo yelinyenti. Imindeni yebantfu labashona nalabakhahlamedeka ngetento tahulumende welibandlululo solo ifuna bulungiswa. Inhloko yeliphiko letekushushisa Advocate Shamila Batohi utshele ikomiti yePhalamende lebuke tebulungiswa nekutfutfukiswa kwemtsetfo sekelo ukuthi ke kufanele kusetshenzwe ngemlandvo kwendela ukuthi leyo mindeni letsindzekako yendlule kulesimo lesolo ibukene naso. Alikhulu nemashumi layimfica nakune emacala laphenywako njengoba sikhuluma. Vikela mbalo lamatima Advocate Shamila Batohi kuvela kwakhe kwegcina ePhalamende bekayoshuwa ngemibuto malunga ePhalamende kuyonyodzaba lamatima lomuhle bekukuthola ingcubekele embili endiwe ngemacala lesolo ngakaphothula kusuka emva kohulumende welibandlululo. I agree there were many delays that could have been avoided, but in the past 5 years we have certainly been doing everything that we can to ensure that things move as fast as we can. INPA ithi isebenza ukukhandla kuphothula kubeka emacala labanye labatsindzekako kepha ngencele isikhathi sesihambile kukhulu ukuthola ubufakazi lobungibo kulamanye amacala. Kusolakala kumeleka kwemthetho kalabo labatsindzekako nebasodela bekade bomaphoyisa nemasotshana kwendeka lamacala ngelinye itindlo letikhatsata emulungu ePhalamende. Njengoba uhulumende kunguyele kufanele khokhele indleko talabo lebathe basebenza nembuso phambili kulamacala lendeka ngesikhathi sohulumende bandlululo emalungu ePhalamende afuna kwathi ukuthi kungane amaphoyisa nembuso ekuvikela solo badonsela emva kulolutsaba njengoba lokhu ngelinye itizathu litenda ukuthi lamacala asalele emuva. What is it that is a problem here? If the matter was ventilated in a credible court and competent court of law, and the court pronounced itself, then why are we still here? Lelinye lamacala lawo ngilelo lekuphenya ngekubulawa kwemulungu eCraddock Farm. Lokuphenya ngolutsaba kwahlehliswa ngelutsaba lokubambelela kokukhishwa kwendlela yotethe lolutsaba litawubuyela enkantolo mhla 2 enyangeni yenhlaba. Emulungu ePhalamende avumelana ngavilinye ukuthi emva kweminyaka lengamashumi lamathathu solo kude bulungiswa imindeni solo ihlalele etinhlungwini ayikhoni kwendlulisa lokho lokwendeka akwemukeleke nakancane lokho. Indvuna yetemafa inogodongwana ibukene nemkansa kusasa ukuthi ikhona ekuhlelembisa ngekwetilinganiso tinvo kanye nekusetshenziswa kwemali lokutakwemukela tinhlangano letingaphansi kwahulumende welibumbano wavelonke. Lendvuna itakwetfula luphakelo timali lwayo lolusha loluta nalokunye lokuhlukile lokufaka ekhatsi kukhuliswa kwemnotfo kukolekwa kwetimali kanye netindlela tekutfola imali kude kubhataleke tikweleti tahulumende. Lendvuna ingahleke imemetele kwekungendi kahle kwemnotfo wakuleli kwehliswa kusetshenziswa kwetimali kanye nekuthi kukhuliswe amafutha etimoto. Indvuna yetemafa itokwetfula luphakelo timali lwesithathu lapho itawuba nelithemba khona ukuthi tinhlangano letingaphansi kwalohulumende welibumbano wavelonke titawulwemukela. Bosomnotho bathi kungendeka uhulumende anganaki ukuthelisa labo labadlali zambane lapondo nobe insela amabhizinisi kepha kakhulu kukhulisa insela amafutheni etimoto nekuqinisa kwekolekwa kwemali ngumthelisi. Kungendeka uhulumende angaboleki njengoba lokhu kungahle kukhulise isikweleti sakhe. The government only has 3 options. It can try to raise taxes from other sources, either through indirect taxes, company tax, or higher taxes on individuals. So that's the revenue side. It can cut expenditure, which would be my preference because there's a lot of wasteful expenditure.
tibathi bantu bakuleli bathwele kamadima ngenitsela kanzi nenitsela amabhizinisi isetulu. Were rejected and significant income tax hikes are likely to follow the same path, and National Treasury has instead indicated the need to cut expenditure. Corporate tax increases are not favoured either, given the detrimental impact on growth and employment, while customs and excise hikes are another tax on consumption. Labanyenti bathi qinisa tinhlelo telehhovisi lemtselisi kungalena likoleke imali ngebunyenti ngaphandle kwekuthi kukhuliswe intsela. Rather, like I say, looking at the issue of compliance. What we've seen in countries all over the world is they're essentially modernizing their VAT collection systems, moving away from how they currently go about making businesses report on their VAT and pay their VAT as well. Imphendvulo kule nkinga yetimali kukhula kwemnotho njengobe uphansi lokusho ukuthi imali lekolekwa kwayincane. iIMF ilinze ukuthi umnotho wakuleli ukhule nga1% lonyaka. Kuphathamisekile kufunza nekufundzisa kamasoyi idvute neHeziviwe eMpumalanga kulandzela kubhikisha kwabothishela labangaphansi kwenyunyana iSouth African Democratic Teachers Union babhikishela kuphepha kwabo kusolwa ukuthi kunetigebengu lehlasela abothishela nebafundzi etikolweni takulendzawo kanti ke bothishela bafuna uhulumende angenelele ngaphambi kwekuthi babuyele emagumbini ekufundzela. Bothishela labadzinga kuvikeleka etigebengwini bathi sebahlukunyetwe ngiletigebengu kusukela nyakenye kanti bebabhikishela kuveta kukhatsateka kwabo ngalesimo. Kufunza nekufundzisa kumenzi esekhethe yaseWhitehazy kanti tethembiso letendiwa tikafezwa. Nemphathiswa besesikhundleni ngaleso sikhathi sewasuse etiko letemafa. Since last year asikakabi ne solution to this problem and sebabuyile la kusitshela ukuthi no lenkinga isasekhona manje. We can even confirm to you ukuthi even itolo kunesikolo la where people came in babamba inkunzi. Litiko letekuphepha kwemphakathi kulesifundza lethembise kubukana nebugebengu kamasoyi. Le metha yasemasoyi si-aware ngayo currently ithola yonke i-attention lekumele ithole kodwa lokunye lesingakusho lokwenda ukuthi kube nzinyana ukuthi ngala issues kulendzaba yama-resources kulesa stage. However sicela umphakathi nawo ukuthi usebenzisane kakhulu namaphoyisa sikwazi ukulwisana nobugebengu. Bothishela labangahleshi inyova bathi uhulumende akacacise ukuthi utawulwa njani nalobugebengu. Silinde we-MEC we-education we-safety and security ukuthi atobatshela ukuthi uyibona ukuthi lentolo siyophuma njani kuyo. Litiko letemfundvo kulesifundza linxusa takhamuti ukuthi tidlale indzima lebonakalako ekulweni nebugebengu etikolweni. Kuletinye umasibuya ititolo. Besimo selitulu iSouth African Weather Service bakhiphe seqwayiso ngesimo selitulu lapho kutabe kubanza kakhulu eJozi eGauteng kusukela kusasa. Asinze sikwemukele mbukeli etendzabeni telulwimi lesiswati la ku SABC na usanza ngena tisekhona hlala nathi. Besimo selitulu iSouth African Weather Service bakhiphe seqwayiso ngesimo selitulu lapho kutabe kubanza kakhulu eJozi eGauteng kusukela kusasa. Kanti ke lamakhata kulinzeleke ukuthi athathe lonke leliviki. Lokhulumela besimo lesiphuthumako we-City of Johannesburg Robert Mulawudzi unxusa takhamuti ukuthi tisebenzise tonke tinsita tekufufumala nekucaphela lokukhulu ukuthi ke tingashiyi imililo ingakanakwa. Mulawudzi uthi bacaphe ngeliso lelibukhali tonke tigodzi letisikhombisa kuleli dolobha. We receive a warning from the South African Weather Service that we will receive our first cold front this winter of 2025 in most parts of Johannesburg and surrounding areas. So our residents will be tempted to use all sorts of heating devices, things like braziers, wimbaula, paraffin stoves, candles, to try and warm themselves. So in the process, they might make themselves vulnerable. So we are pleading with them to ensure that all these heating devices are not left unattended to prevent fire incidents like what we have witnessed yesterday in Mayfair, where a number of young kids lost their lives on that fire incident. So from our side, we're pleading with our residents to ensure that the brazier is used in a well-ventilated area. Nasivakashele timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
Lirandi libita 17.94 cents nalicathaniswa nelidola lasemelika. Pondo waseBrithani ubita 23.97 cents. Li-euro libita 20.22 cents. Lipula libe ngu1.32 cents. Ingomba yetabelo tonke JSE inyukile. Igolide ibita $3,228 li-ounce, iplatinum ibita $1,039 li-ounce, woyela longakahlutwa ubita $65.15 umphongolo. Lemukelwe njengemaqhawe leqembu lesive lema-under 20 amajitha lomuhla. Leli qembu liphumelele i-Africa Cup of Nations kwekuqala ngqa. Umtimba lowengamele libhola letinyawo kuleli SAFA libabade umsebenzi wa Raymond Mdaka ngekucecesha leli qembu iminyaka leli-12. Liqembu lesive lama-under 20 amajitha lemukelwe ngetandla letifuthumele lomuhla kulandzela kuphumelela i-Africa Cup of Nations kwekuqala ngqa. Umceceshi waleli qembu Raymond Mdaka ubabade liqembu lakhe ngokudlala kahle. Sometimes if it doesn't work out for us tactically because the opponents also would come up with their tactics, we must have the character to fight. And indeed, in most of the games, you would find that maybe we don't start well, but we're able to come back. Kuba ngumceceshi lovelela lomqhudelwano Talon Smith waphumelele kuba ngumdlali odlale kahle kulomqhudelwano kwasibadlali labane babala eqenjini lalomqhudelwano. This is an amazing gift for me, but this is the first of many, but I'm really grateful for this opportunity. Lophumelele indondo nguFletcher Lowe Smith lophumelele kuba ngunozinto lomqhudelwano. We made history and I'm so proud that I could have been a part of this incredible team. Mengameli weSAFA Danny Jordan utvumise umsebenzi wa Raymond Mdaka nelithimba lakhe. The coaching stability, having a coach pursuing a particular project is one of the major success stories. And I want to thank all the coaches here, and particularly Raymond Mdaka here. Bafana Hugo Brush uthole lithuba lekukhuluma naleli qembu. Achieving the top is easy, but staying on the top, it's so much more difficult. Everything starts now for you. You're on the crossroads. Vilta kwende malungiselelo endzebe yemhlaba litawudlala lonyaka eChile ngenyoni. Kuna Sibusiso Mahlalela kuligwalagwala FM. Mlingani ingabe uphethe tiphi kulethamba embili kulethuma embiteni njengoba kusasa indvuna yetemafa itfula luphakelo timali kwesithathu. Alishone Rebecca nelisimba lakho sivusele nakumbukele kuzoba desiswade khona ke ekhaya ku SABC1 njengoba ke soyibalile emlingani siphethe kana ke indzaba lesithatha imali nobe ke iliphakelo timali elangeni lakusasa njengoba indvuna inogudongana doba ke alethfula kwelihlandla lesithathu sinabo somnotho ukuthi ke sibe singabeke yile singayilinzela nalo kweliphakelo timali khona ke elangeni lakusasa ngentilo kwaloko sewubaka abantu mengamelo kuleli awuhlangana khona mengamelo semelika umnumzane Donald Trump simemekela bathi kangcono tona ke zabathe amave emhlaba ukuthi ke sitawuva ukuthi yile singayilinzela kulo namhlangano lomqwa ngendlela lesimanga 627 kumsakazo logwalagwala FM akubenza mbamalehle Tsimba nakumbukele ekhaya. Mbukeli tiyaguca talomuhla asiphinze sihlangane ngalokutako. Ungakhohlwa kusasa bakhona abalingani bethu besindebele. Letinye ke letilandzela leti tikhona tesixhosa nakubumbana insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla. Kanti ke ngemva kwetitolo ukhona into zakhe nesimo selitulu nibe nobusuku lobuhle.
Ngentelational ngena Nzabatalo kanjalo ngentelational ngena so simo selitulo kanti ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa amahle kakhulu ke mathuba emvula lebonakala ke inaka matima mawubuka ke la eNtshonalanga Kapa njengoba lapha kuye ke la 80% kanjalo nakulinje indzawo lapha kuye ke la 60% kanti ke ukhona nalomsingo moya lobanzako longena ke isifundze eNtshonalanga Kapa nalokwenda ukuthi kube nelichwa ke mawubuke kakhulu kade indzawo lethu eNtshonalanga Kapa ngolelo muhle kanti ke asesekhona nangalesifundze Eastern Cape lawo mathuba emvula njengobona livalile ngemkhivani kakhulu kade mawuya ke eMpumalanga nelive kanti ke sinaselangeni la kusasa ngolelo muhle likhombisa ke kunyuke lesifundze Eastern Cape nalichwa kanjalo na7 lethu lelingomakhelwane yiLesotho kanti ke asesekhona lawo mathuba emvula emkhivane ngale ke eNtshonalanga Kapa njengoba alapha kuye ke la 60% mawubuka ke lasifundza Eastern Cape kanti ke sixwayiso lesivela baka South African Weather Service kusihla namuhla ukhombisa kuba nemoya ke mawubuka kakhulu kade enkabeni nelive ngolelo muhle kanti ke ikhona nalemvula lematima mawubuka ke eNtshonalanga Kapa kanjalo nemoya lovunguta ke elwandle ngolelo muhle kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke leso sixwayiso njengobona uchubeke njalo ke lo moya nekuvunguta ke ifundze lethu eligwini nelive kanti ke isesekhona nalemvula kanjalo ke nemoya nelichwa libonakala ke lichubeke njalo mawubuka ke lati ifundza lethu eligwini nelive ngolelo muhle kanti ke masibuka ke mazinga ngishisa kusemenjani langeni lakusasa masibuka ke la esifundza ke iGauteng ePretoria lapha ku17 lipholile nangale eJohannesburg nga13 kuyabanza ke eVereeniging lapha kuye ke la 13 kepha ke ekseni liyabe lapha ku6 kanti ke esifundza iLimpopo indzawo lefana nabo liphalale lihlelo ku21 lipholile kuleto indzawo letoko nakubomakupane kanti ke Phalabura lifuthumele kuleto indzawo letoko kuyashisa ke musina ngaye ke la 30 elangeni lakusasa kanti ke esifundza iMpumalanga indzawo lefana nabo Bombela likhombisa ke kuphola kuleto indzawo letoko uyofika kuBolikazi kanti ke eCarolina lapha kuye ke la 14 mawubuka kuEmelo lapha kuye ke la 13 kanti ke esifundza KwaZulu-Natal indzawo lefana nabo Mnambithi lifuthumele kuleto indzawo letoko nangale la eFryhead ngayi19 mabubu Peter Marisburg boKokstad liyobe kubanza ke ekseni kuleto indzawo letoko kanti ke sifundza Eastern Cape mabuka indzawo lefana nabo kwaNojoli lapha ku13 encuba liku11 eKomani lapha kuye ke la 12 kanti ke mabuka eCebeka lihlele ku19 likhombisa kuphola kuleto indzawo letoko iWestern Cape mabuka indzawo lefana nabo Fredendal Glen Williams lipholile nangale boCape Town mabuka ke kuRiversdale lihlele lapha ku17 13 lapha ke eBeaufort West kanti ke Northern Cape indzawo lefana nabo Sutherland ke kubanza ke ekseni kepha ke Calvin liyabe lifuthumele mabuka ke kuKhonavon nakubodi lapha kuye ke la 12 kanti ke sifundza iFree State indzawo lefana ke lam nabo Kokstad likhombisa ke kuphola kuleto indzawo letoko kuboVelcom boBloemfontein ngaye ke la 12 mabuka nangale boHarapdam kaube kubanza ke ekseni kuleto indzawo letoko kanti ke sifundza iNorthwest ngolelo muhle mabuka indzawo lefana nabo Ottosdal nangale boSoizarene kaube kubanza kuleto indzawo letoko mabuka boFryhead ekseni nangale boTaung ePhakeni Castermadina liyobe lapha kuye la 12 lifuthumele kuleto indzawo letoko ngolelo muhle angisho sikungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle